Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa dia kung pamanayari na rin ako ka na makapang udah na sa irwi na gagawin na pananadam. Na dia kang kunay di kukurmat na di pelilalilangan sang kotoa ariakan. Ino si Jelani adi edu keturanan. Na tama na sa kididaya ang koto mama birami. Ala di ka di inisa. Na dumalo yung arano na ko mga kapatid. Jelani adi na naso arikulay asida to no. Nangga ko na rin ako na espesyal tuyuki kadi inisa adi na naso mamabir Jelani. Aya din naso dato no ari upanimbang aminumbo ada to maganduga ko ranaw nagusuragat nakati arikulay natetangkay kabud na sa sudi. Kaayad nami atabuna dito tagudaya. So ninang nasang ko ano laging ding uswara o panimbang aminumbo. Ada to amaganduga ko ranaw nagusuragat. Ay natumite ko na lumigis ko patapya gadidan sa katino. Assalam.
keturanana ariuwe nendewan yang ambuarina we kakasar sarana awak hidup paning Kakasara
pasara demedewe pamere ko bisa panto dekaku idedewe sarana sapa mayu beikaran nasai kunura